أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خوشكو برايكو ما قدريتك الصلاة ورز وحرمات جبونوه أزيرو جوارا بحثا مجارة كي بكن دكاروكو عم لسربي مجارة چند مجارة دينجي چي بكن دبوكو عم لقال كي بسبورو زانو عالمو عم بفيجن زاناين ديني اسلامي لسربي مجارة عم بهورا خبر بدن من نتيجاوي بفيديو كدن بارب هورا بكن دما امزارو بون خورت بون باور بكن بشن پريواج وصابو لغورا مجارن جواكي لغورا پرسكرين كي جواكي امج درده كيما مرزه كيما كله كيما هبو كو امرو چاوا دكاره جوان پرسكرين كي جواكي را چارسري كي پیدا بكه بپراني کسی کو ام بی پیشنگیا ویکاری دکرن ایکو جمع مستر بون دوگوتن اسلام هات و هر پرسی چاره سر بکه چاره سر کرنا همون پرس کرکان دی اسلام دایی و ام جیوسا بدله کی ام بویجن خوش به هیوی کی خورد به باوری کی زخم ام جیر بندی بو روژه کی روژه اسلام به اقتدار و اقتداری کو کاربه وان پرس کرکا چاره سر بکه ام وسا هاتن بپرانی ام بویژن سال حیشتی وان دا افتشتا پرد هات قصدان سال نودی دا پیدا کسی کو دوگو ام مسلمان آنجی موسا باور دکر کو مسلمان حقیقی وانان درکن پیشبری تلویزیون رادیو مراد دید ام گلک کیف خواهش دبون کو مسلمان وید نقادا ناونه تیویده او جیدگی هم بلند وی ایدی او جی بحثا چاره سریا پرسکری که جواکیل گوره اسلامی دکه روژه که جروجان و مسلمان ورن اقتداری بون اقتدار و گله کی پرسکریک چاره سر به بوی هیوی ام پر خورد به هیویامه لمخابن دبان 5 سال داویدا مرود کار به 40 سال داویدا گله تش هات گهرتن گله بویر چی بون گله کی رخصن هات آوا کرنی و گله کی رخصن بناوی اسلامی هات آوا کرن و تیک شون خرابون ویران بو مال ویران کرن گله کی مسلمان تابعی وان رخصنو سازیان اسلامی این اسلامی بون و هر وسا گش هاتن کشتن هاتن مال ویران کرن دربدر بون ev geleki tecrübe medazanın divan şerri Davida ku kijan İslam Müslüman var iktidarı tamam Müslüman var da kijan Müslüman kijan biru baver kijan İslam var iktidarı ve karbe hem be van perskerega şare serbeki veja ev persahnena geleki Müslüman ara berici hebu divan demi Davida he xortir bu he mezintir bu kijan İslam Veja lugora biru bavariya men yani tişti ku hatta ku naha meditiye haderken meydane ev İslam'a ku iru benavi ev biru bavariye ku iru benavi İslam meydana meda fıkha mezheba iştihada ulema tariqat mezheb cemaat cevati ku henne ana henne rojevin geleki em bevejin bavaki فعال کار دکن و هر بسا ایکود بنده سیستم آدان ایکود بنده سلاداره دولت آدانه و ایکو ند بنده سیواندانه تا به هفرا لگورا بیرو باوریا من وانا تشتین پر یعنی تشتی که وسا درکت هولی کو ابوی بیرو باوریا هانی کیجان گروبا اسلامیا کو رادیقال جراته گوتنی کیجان گروبا اسلامیا کو هری خودی گراوی صمیمی متقی ور اقتدار جی و نکار به پرسکرکا شاره سر بک از گیشتم می قناعته گلو سده میویا چی یعنی چما نکار کیجان گروپ ور اقتدار نکار چم پرسکرکا شاره سر بک جبر کو پر مسلمان جوی اقتدار را دستهلداری را آمدنن و هر وسا سیستم جهانی ای دنیای رینادن که مسلمان کارب باوی که ریکوپیک نرینی خوابین زمان خواه پرورده بکن بجیون سازی خواه چیکن باوی که اکادمیک لسر مسئله تمام مسئله آبوری جواکی و ام بدن بسینن که کاربن چاره سریه که جویرا پیدا بکن طبعا گله که سدمی وی هی چما مسلمان نکاری بکن دیگر کو سده من جدر ودا دیگر کو ام بویجن قضا نابنتوی دولت کاپیتالیست دولت زلهز دولت لایق و سکولر کو نهیلن مسلمان ورن با هفدو گش قدا خکری یاندوی تو دیگر الگورا مرحمت و وجدان و رپیدان من گرت تو اسلام بجی یا جزیت
terörize bikin mezî tenzam te yani em bivê taxî û baxî îlan bikin ku nikare nefes bigire evana gel van sedemê hanena ji re gelek sedem tê dayînî û dikare ser van sedemana ji min bisekin lê ya min bi piranî divê Müslüman bixwe xwe rexne bike ku em dikarin gelo van bîr û bawerî îro di nava Müslümana da hene em karibin werin îxtidarê ku milletî dare bikin. Eya tu me bipirse li gora ku qenaeta ku ez gihîştim min serê xweserê mijarê dihêşînim ev bîr û baweriyê ku îro ketên an name de heye mesela El-Qaide derket, Daeş derket, ensara bêjim Taliban derket, her wisa li gelek rêxistin li Sûriyê derket rojhilata navîn da şer û cengê xwe kirin hem şerê sîstemê dikirin hem şerê hev dikirin û dawî da jî têk çûn bu sedemên nemana wan û bu sedemê xeyal şikestinê ku vana di destpêkê de ji mezanî û ne rêxistinê îslamî ne û ne jî Müslüman temsîl dikirin evana bi destê hin rêxistinê dev re hate çêkirin organîzekirin û eştera bi hate xwedkirin berdan ser Müslümana paşê wek terorîst hat îlankirinê û ji holê rakirin eva projekê navnetewî bû û em bivê derbekî mezin li İslamê û li Müslümana xistin bi navê Daeş û El-Qaide û nizam evê dinêne adına vanda dibu ku insanê ku em bê bawekî ixlas samîmî çûbûn nav van ku gotûbû vana dewletê vana rêxistinê İslamî ez ji wan şexsa re nabêjim lê em bivê damezirandina van rêxistina ne kesê ku ev rêxistin damezirandina ava kirine ne kesê em bivê wisa İslam dizanî bû bi rêk û pêk bû bawekî İslamî li meselê mesele de kirin naxêr em bivê ji dev re de hatibû organîze kirin ala kulî hal em gihîştin wê qenaetê ku ev cemaetê ku îro têk çûn û cemaetê ku ana henin welatê me kê jan îro werî iqtidarê xwedî heman bîr û baweriyê wê nikare bi şeş meha salekî navçekî herî piçûk bi van bîr û baweriyê ku tê gotinê bîr û baweriyê İslamî nikare îdare bike. Yani qenaetek wisa ji me re çêbî ku bi vê bîr û baweriya ku bi navê fiqa her çar mezheba bi navê fiqa em bivêjin îştiha ulema îştera bivêjin bi navê terîqeta meşreba mesreba tiştî ku heye ebeden wê nikaribe navçekî ne du meha ne şar meha ne şeş meha ne salekî nikare îdare bike ji ber ku jê re amade nin. Vêja çare çi ye? Çara viya çi ye? Biya min çarekî jiyara lazim e ew jî gelek sedem jiyara lazim e jiyara gelek sedem lazim û gelekî xebat û berxwedanekî xurt lazim û gelekî bivê ilm û perwerde û eştera bivêjim em bivê ekonomî aborîkê mezin lazim e û her wisa cihed û xîreteka mezin lazim e ku alim li hev kombe bikare bi jiviyara çarekî bibînin ku eye bawekî azad karibin werin ba hevdû em ê li ser çare ava pirsgirêk bû çareseriya vêya jî em ê ez ê hewl bidim bi çend pispor zana seyda û kesê ku hay ji rêbera rêbazê İslamî ez ê wan re biaxivim xiberdim û nêrînê wan jî bigirim paşê bi vîdeokê din ez ê dîsa werabim pirsgirêk ev e li gora baweriya min Müslümanê ku îro hene kîjan terîqet û mezheb û meşreb dibe ferqa wan tune kîjan civat û cemaet dibe ferqa wan tune kîjan werî iqtidarê wê nikaribe şeş meha an jî salekî navçekî nikare îdare bike û naîdarekirinê bi van bîr û baweriyê hanîna ku ji pirî wî ji İslamê dûrin xurafa û bid'a ketî nava İslamê bi navê îştihadê û bi navê bê nêrîna ulema û bi navê hedîsê mewdû û zeîf bi vîya nikare em bê Müslümanê ku werî iqtidarê bi vê bîr û baweriya hana heyî nikare em bi vê şeş meha salekî navçekî bi vê çaw bike îdare bike. Bersiva vîya ez ê bi vîdeokê din werabim vê vîdeohanê gudarî kin parvekin nêrînê xwe bibêjin ku em jî karibin hê tiştê baştir û qençtir çê bikin. Heta carek din bîm di xêr û xweşiyê de. Selamu aleykum ve rahmetullahî ve berekatuhu.